Mayambu Kurumjari, Times of Manipur TOMTV gi akan khudola moijari ba studio speak mi eng tabir ba singbu taram okchari. Akoi ngasi puduna lakchari ba topic asi akoi importance of Western music in contemporary Manipuri music haibani. Akoi modern Manipuri music sida akoi Western music influence aduga mahaki importance se karai fawba leiba ge haibasi matang dane akoi ngasi khana jagadori ba se. Akoi studio lengsin biriba guest na akoi musician amadi composer graduate in PLECTRUM guitar Trinity College London oza HEMCHANDRA Sharma oza wahan taram okchari. Oza ham dalak chani isi akoi ngasi topic siga mari lena na haja batare. Akoi miyam na hozik Manipuri matam isai haina khangnari ba sida akoi Western music na traga akoi world music haina khangnari se masi importance se karai phuk lai bi have si matang na. No. Yam interesting of topic ni. The ahan bada akoi na khanga doisi ngasi akoi na tari bi isai si maming bodi thon gre. ID any amma oigera maming am di thon gre. Ada akoi na tari sida kari yauri ge na haibadune ID importance haise adai de ne yauri bra haina ID akoi di hek polak padagi sei ma taraga leiram mabuni na masida kari yauri ge se study tawdabida leiram madu dum tabane samna akoi ni cha matam da kari thak pano na khandabida thongam ba dum cha bagi habit am leibani na akoi na tari badune adu po aina ngasai gi importance of Western music or world music in contemporary Manipuri music haigera sumaina la akanda di kedoge hamatam da akoi ni sei ma sei da sei ma sa akanda akoi na normally maning da guitar ma natraga keyboard ma natraga piano ma na chord oina khonge chord ana akoi na ma khong ba mai habit ama sanabi ma leidana masi amuk thira agadi masi chord ai si kadai de la ino na mu thibam changidana adu magi isai dugi recipe haigadra natraga component haigadra adu first ihan hanbada akoi matam isai du da chord ama khongi chord to harmonize to bai da harmony ma khongi harmony se kadai de lakpano masi adai de hore importance of Western music haibadi akoi study to matam da masi chord se kai de geno masi akoi na hai isai da sum tabiramani ai isai ki d ni g ni ka haiba ai da adu gi d natraga g do di akoi na sembadi natte akoi in the sense akoi gi lamdam sigi di natte but ado somehow seasonary sini hoji ado kai de lakpano number 1 ado Western gi music stagi lakpane adu taragadi adu da atop instrument mayam su sinare akoi ni sida lamdam sida saba nataba akoi na hogdorak pa nataba instrument mayam su sinare haidi waribo keyboard chord khongba ya instrument mayam harmony khongba ya guitar khonge keyboard piano khonge harp khonge xylophone khonge natraga haidi atop top instrument chord oina khongba ya ba mayam su khongi dana do violin makta haisu my family haidi violin viola cello double bass chord oina pula dum khongi dana ko adu taragadi adu poto kadai degi lakno yangadi madu Western ge influence am di yauri adu Western ge influence to genre wise nataba instrument to da natraga theoretically natraga academically manung da ma yauri dana adu yang taragadi influence na mo sagi culture do nataba musically academically ama yauri ba adu thi taragadi percentage to yam na yauri ba ai taragadi adai da adu di aina yauri instrument sing je kyam khangba mathau ta ge haba ma to arrange a song or to compose a song or to produce a song adu di yam thina importance of dai le hobada adu aina akhoi gi ngasi gi platform sida di ngasi gi terms me am do haidi try it as a kaino adu composition da changi ba chord ki 7 karino 9 karino 11 karino adu chord ki structure major minor kari khenai suspended adu mayam do di ngasi gi platform sida di kitang technical kanu do di amuk kitang kupthab do mu yar roi dabni na ko adu ta di changi ba chord itself natra harmonize tawri ba concept itself natraga seasonary instrument ki magi characterization mayam do yenga character sing do yenga gadi importance aibu machak se yauri se Western gi influence natra world music influence yauri se na jani sa hanbada yam chauna khoi gi world music kali hai tare hoi Western na khoi gi music ki khoi gi influence yam chauna yauri heavy bane khoi gi ngasai gi seasonary instrument gi horakanda khoi gi ngasai gi Manipuri matam isai da seasonary ba khoi gi kaino sing si khoi machak sing hai batare masi khoi yam chauna yauri na takpi bani ada hojim lakchani sida khoi gi ngasai gi genre wise ta mungi kanda khoi Manipur gi oina leiriba or khoi gi world music haije batare world music gi oina leiriba tungan ba khoi gi hojim yam popular oiriba singse masing matang kitang haibi hojik ti genre kai si am define do yam luba phase am oire matam ma haibadi kamai to get anything aina mixed genre hai tare aina rock ne na khalam basidai sida kitang wakal kitang khan ba kitang psychedelic oiba
tone sound adigi music style hapchalakanda psychedelic rock na mo haiba adigi folk music ka igi rock ka fuse torkanda folk rock kaina haiba adu folk haise not necessarily to be western folk khatang oidrasu ya music di genre ase adai sidani ko akoina ngasai gi western music ki importance haise aina aigi lamdam sigi folk siga aina khangjariba aina honajariba aina study tawriba sigi pochigi element ani se punjal lakanda haidi folk rock ana dum ko rock structure duga adudi folk tuga amok aina atopa genre jazz gumba amaga punjal lagasu folk jazz anum haiba ya doine ba ana genre rom de yanga aga di genre si define tawbada lu pon khak oire controversial su oire hojikti controversial oire in the sense haidi aina genre ma invent tawre natra aina haudu e adu genre du unless patent tawba hai gumbane ba haidi mayamna esi genre si phare smai chatna de sena hek haidir bokti aina maming di thonja doiba adu public na di natraga ataba sing na di accept tawdi ba face na adai na dum yetna dum lai doine ba si oi haini amana tabda dai feel tawi haini aduna genre je especially amna suppose blues haiba gumba ko blues kaina ga adum ai kanu haitare ko for example akoina blues kaina haiba genre haitare adai du di somewhere akoina kanu hairaga ai example am ko haidi akoina blues kaina har kanda hek tabada sidi blues ne kaina dum phangba haidi haidi suppose hojiki aina tu ba blues haira khoina tu ba blues na di haira adu tu ba blues amo technically yenga di genre ne haidi sima gi haibe maram me am lai gre instrumentally aina blues ne haira adu blues aseng sa akanda di haidi my lyrics kai oiga da no blues ase nungai ba matam da di sakna de adigi my maru aina matam amada akhogi haidi delta blues mississippi blues kaina ga African American singna haidi moina slavery lo selak matam da slavery gi matam da nungai ta ba sadness phongdok pa melancholy oba type ki song ne adu gi pot sing du aina blues ne na haire adu blues do hojik blues rock haidi concept se adigi funk blues kaina mu hai amaga to sanara ka doine ba aduduna akhoi gi pot sunate dana ko exactly akhoi gi in the sense akoina khanguri sida akoina khara thengnaru ba tamak pa khara dunya but aduna loina ba heta 100% khangabdi oiroi doine na genre gi matang ji kitang di luiye adi mathakta adigi khangba ma le feel do ba ma aduga like ta irambadagi paraga hekta detailing do ba makhalam su le adu genre ji yamna akhoi gi da haraga khongjom praba moirang praba ani si lyrically khangda ba na ta iman mana bai ning ne ba adi ko adu pu sei tawjari ba singna di khongjom praba sina sini moirang praba sina sini ko amakhak lei jana adi thobi loi kum loi ka ba haidi mayik tuna ga define to jaga am lei jana sina si exactly si oi doine na adu main to dana western music ta su yam di nakna ba adu akoina ta ba de akoina gi langmi pot oi da bani na si man bai ning ba define to da wa ba adu ga hairu ga adu ma exact oiram da su dum yaw doine ba adu side ni genre ji kitang di lui aduna akoina generally rock pop jazz blues funk R&B reggae hip hop si mayam se si budi yam general oba major oba genre ni haitare si mayam si akhoi gi sai sing loi mami tar bani haji loi no mami tar du ga sigi genre se de yamna luri basi gi madam si akhoi gi lyric te iraga leiramba ma adu akhoi na tar kan da khangba ma masina akhoi karai fauba differentiate to bangam ge haibadu gi akhoi capability du da akhoi gi ngasai gi chumam basu yawe du ga lalam basu yawe en ta yauri bani exactly akhoi na pokpadagi akoina adugi environment ta chaurak po raga budi ko haidi adum
samna haida akhoi dadi understand tauba akhoi pot mayam leiritana adu atopa mina di understand tauba ngamdaba atopa haidi atopa community haidi atopa state ki mina akhoi gi pot da akhoi understand tauba moina di tauba ngamdaba sudum yaudra sumain taudana yam kuppa haidi kano se खेनबसे अखोइनदी उब खितंग वाबा अदुगा मोइनदी अदुम उजबसु लेदोइने असाइदने अदुना मसी अखोइगी पोट नतबनिना मसीदा अखोइना एक्सपर्ट नेना ओइना खल्लगा हाइदे हाइबसे खितंग लुई अदु इरमबदगी डिफाइन तोबदी लाइबा इरमबददी हाइदे ब्लूज हाइसे अफ्रीकन अमेरिकन सिंगना सुम मतम दा हौदोरकपनि रॉक हाइसे 19 अखोइ लेट 40s and early 50s that's my howrei blues ke influence yawi ko adigi jazz is my howrei kaina adudi live haitare ne adudi irambadagi ubanina achumbadi hekta hekto aina paruba source na dum hekta haijabane ba adum pu somewhere aina di practically sanga akanda di haidi sei tar kan blues malini kai rock ni ne kai tarura kanda element tu mun nong yeng kanda si thuna sakchan bani adu ma su adum blues ni kai adum haiba adu my biography para kanda ma masana hairakpadi ai blues taraga chawra aga aina rock khongpani aduna ai element blues yawni kai ai isana khongbada aina khoi mapan gi imana mo pang sum thabok tominabda aina khongba blues se kitang jazzy oi kai adum hai maramdi ai jazz am pam na kano tawbani na sumaina aduna inga sai je aduna aina saida yam interesting oi ma cham tang panjaramge अखोइना साइदा क्वेश्चन दसु यावबिरमबदी याई अदुम पई मतेम तंग पंजरमगे हाइबदी अखोइना म्यूजिक तौब मतमदा अखोइना दी अतोप लमगी पोट मयामा नत्रगा जॉनरा सिंगजे अखोइना दी अखोइना एक्सरसाइज तौब अखोइना होटनरे एक्सपेरिमेंट तौरे अदुमपु स्टिल अखोइना खोंब ब्लूज ngaरी गी ममी हवाजा गी ममी सोबुंग गी ममी तानी सिने हाइजरी हाइबदी आई इसासी सिगी लमदम सिगी सिदा चाउजरकपा सिदा पोक्चरकपा सिगी हवा नुसित मसक खंगबा मिनिना इवन इफ आइना इंस्ट्रूमेंट सी मेक्सिको दा साबे इंस्ट्रूमेंट हम पाइरगसु वियतनाम दा साबे एम पम पाइरगसु अमेरिका दा क्राफ्ट कनो तौबा चाइना दा असेंबल तौबा साउंड सिस्टम सिजनरगसु आई इसाति सिदा पोकपनिना आई अदुगी ngaरी गी हवाजागी ममीम तु ताबम थोइदुना को आइगी रूट दी दाइ दुदनी लागदो जी म्यूजिक का आइगी फाउंडेशन सी आइगी पोकफम लेबम सी सिंगसिगी अनि कनेक्शन सिदनी हायंग लास्टिंग ओइबो ओइदबाने से मतंग सिदनी लाक्चनिंग सी अखोगी मिरम गी सहेक सैदा लौबसिना हाइदारे अखोगी लमदम सिगी येलौंगैदगी लेजरकलबा अखोगी सहेक सैदा सिंग सी मांगखि गद्रा हाइबगी चिंगनबा सिंग पोकनबा मिय के आमा खोइना ngasiगी environment sida thengnari ngasigi scenario se thengnari aduga migi sehek saida se lobagi mohta akhoigi si oina tausi akhoigi si oina chawkhal hansi kain haibagi adugumba mentality adugumba concept adugumba perspective ama lairi se masigi matang da kari habini masi ihan hanbada yamna phajaba ingkhol ama leiraga ingkhol do hanagi ingkhol oina thambagi wakhalon amaga ingkhol duda aigi phajaba building ama sabaga ani gi khenabuduni हाइबदी आइदी समति कईगुम खर तौनब होनबदा अखोय करीगुम खर तंबा म चंगे अदुपु एवरीथिंग बिहाइंड दी आइगी लर्निंग प्रोसेस सिदा आइना खंदुसे आइना तमिसे आइगी लमदम सिगी आइगी ओइबा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नत्रगा आइगी मनुंग लेजरीबा आई लमदम सिगी आर्ट सिबु नुसिजबसी हुंदुओगा आइना गिटार खोंगा आई अमेरिकन ओलनी आई इंग्लिशमैन ओलनी हाबिगी मोटिव लेबे म्यूजिशियन ददी आई मसी याम लुइबा हाइदी यावदबदी नत्ते आई इंग्लिश की म्यूजिक खोंगमनी आइदी इंग्लिशमैन नेना खनुसु दुम यावबा जाने अदु एक्जेक्टली दी अदुदी नत्ते अखोइना तम्मी बसे करिगिनो हाय मतमदा कॉम्पिटिटिव स्टडी ने फॉर एग्जांपल अदुम इसासु नोंग फादो 5 स्टार होटल दा 3 स्टार होटल दा चाक चारा कांदा आइन सा कन चारगा युमदा इमा कई जारंगनी खनबम दि फावइदनो अदुमाय तौदना अखोइना गिटा खोंगी बसी अखोइना तमजरीबा अखोइना होना जबे लाइक पाजरी से कैदौनबनो आइगी लमदम सिगी म्यूजिक से हेन मसक थोकनबने अदुदा ngसागी इंटेंशन हाइगद्रा नत्रगा मागी मोटिव ऑफ लर्निंग म्यूजिक से करिनो ना खल्ला कांदा ngसागी माना तमजरे इबा खरसे कदाइदे सिजना दुइनो हाइसे कदाइदे सिजना दुइनो हाइसे अहानबदा अदु हाना उइगदा अदुनि ngसागी अखोन अप्रोच ऑफ हाइदी कैदौबगी इंटेंशन से करिनो अहानबदा माना म्यूजिक तमबै मरम से करिनो हाइबसे आई सादा दुम हाइदी आइना ट्रिनिटी कॉलेज की एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज तौब मतमदा एग्जामिनर रिचर्ड डेरिंग अना कोई पियानो की एग्जामिनर अमा लाएको यूके मचा अमा आइना एयरपोर्ट तगी लौरगा हल्लकपसिदैसिदा मान अइंगोंदा हंगे नंग कैदौबगी वेस्टर्न म्यूजिक तमिनो ना हंगे अद आई तंबा ग्रेड 8 लोअर मतुंगदा आइना एग्जामिनेशन छिनबा स्कूल हांगा मतुंगदा अद आइना हंगे सर आइगी ओन म्यूजिक से एनहांस तौनबने हायदा मान कई हाइदन हाक येंगे अदुगा अइंगोंदा वंडरफुल है हाइबदी
comparative study am tarakanda migi lamda kari tahuri migi lamda kari tauri mi da kam study tawgrage natraga di reinventing the wheel na ngasi dagina scientist oidoni na thole aduga mana lebak tok thoe adu kanu manung da change lab amada change aduga mana sakama wheel ma sara thole wheel di ngasi ina sahi lising ani ki mamang da puthokraba sangari chakama sara thola gadi magi effort to mangi dana adu tadi we have to know the tradition also adu tradition che akoina chakhot palam amada leba tradition haidi like Indian music ta ngasai chord seasonary akoi gi Manipuri huji contemporary music ta adi harmonize story parts sai chord ta mayam ma extended chord mayam ma altered chord mayam ma major minor 7 haidi mayam scenery adu akoina invent tobudi nattabani na adu tamge haidi obviously adu puthorai ba kano the system of music to adu tambam changi da adu changaga adu duna aigi lifeline oigedam nate adu di aigi ngak lo oina ba aigi punchigi lambi chat pate hena mateng pangni dam study to bane adu taraga di ngasai gi aina tamuraga aina exercise to bu khutau du la laga budi ngasai gi aina practice to gada aigi oiba lamdam sigi kano do aina adu na thairaga ai adu focus to traga di masan obviously aina attention pi da jaga du di hanjarak pa tamne adu pu sina aigi wafam ne lamdam sigi miyoi khuding makta music tawriba khuding makta akoina sai sidani ko khitang khangba haibadi ai consciously to wong kak changi haise adu tawbiba matamda akoina hajabadi aigi posidana kari yauri migi dina kari yauri for example aina ngasai example in blues kong blues is normally akoina pentatonic major or minor pentatonic to kong pentatonic ase akoigi oriental music sing sidadi adum pentatonic si khongne pentatonic haise akoina saida aina western ki perspective te yeng de pentatonic haibe wane indian ki perspective te yeng de raga mo ki maming hairak toine aina haije ja adu daraga di akoi ki traditional folk music ki perspective te yeng ga di manabam di similarity im diang ani dana adu similarity do aina puthok de hena lai thora idana maram di already system am lai ga poto tambai wane ba adu system du dagi aina kari loba yai adu akoi ki system du kari hapsan ba yai na ani du gi productive oiba kanu amak approach am ka jangjal na begini khoina mapan gi haidi atop system of music tammi che adu samana ai western khatan te indian music tam kan da su ai khoi gi pochi ye indian music ki perspective te yeng dar ga di ai khoi pochi gi hen ma yek seng mam urak kane o khoi pot si ma yar me adu ta indian music tan si yawe adun ai sai dam chok thok chabam le western music yang wang wang na sa ku sei le dana adu akhoi gi da akhoi gi halaman na ta sangirtan ga sai ba luhong bu da sora ta sai sing si hakda pitch aroi bi wang na saktre ne to adu ta di still akhoi gi pot su yauri dana adu understand to bum chang he adu chang da vida ai di adu ne na adu muktana lai ga tambra su tamda ba adagi adu su akhoi gi pot study to da mi gi pot study to da ba aduna mi gi su study to da akhoi su appreciate to dre akhoi su study to dram ni na mi gi phajab su khang dre khwaidagi main important oirisi akhoi gi study tawra matungda loinama khanga karai da kari wali bage karai da karmhain enhance to ya bage habse khangmina ma change na takpi bane adu pu loina ba khangbadi oiroi duini na tamna hand in hand parallel oina ko tamba khangba appreciate to ba hona ba amuk tamba amuk tu ba amuk hogot pa never ending journey im chakni na change sini haidi study to aina hajari haidi tamba loiba ngairaga thabuk tawbudi yaroi because class 1 the first half angang si so dum first ni class 10 the first half so first ne ada aina 10 da ina 9 book fail or 10 da 10 da 1 da ina 9 book fail or ga 10 da first age ngai yaroi dana ko adu adum study ki process ida is reform tawraga transform tawraga amuk tuba amuk hogat pa adum samina bam change sine ngai jai ngasai reform tawge transform tawge hai taraga di prithvi gi akhoi malem gi mafam atai sing sida tongnari ba mong se karai da kari tawri gi haibse khangba ma yam not exactly kanogi wadi nate ko haidi only western music khangna du mai pakani haibadi ai hairoi maram di aduma pu huju phau da di western music sina di khwai di chawba jaga am di kalline western music har ga ngasai gi genre du nat se ko academic approach the system du ne hai jai se ta music tammi bu to western harmony har su western music har su global music har su pulo ki apun ba system am di leidana system du khaki wa ne ba it's not the genre aina rock tawroga aina conquer tawni habi natte aina jazz ko conquer tawni habi natte it's not the genre music ki manung de leba education do adu education do di tambam changi dana adu khatane aina haje tambagi approach sigi yam tangai phadawsini takwe se yam ngai je do bai marathon break am tang lojage break tagi yam thuna hanjarake myam dagi mieng ta don lebiu
break ki matung da mayam bom khana taram ok cheri makha ta dai wajada lak cheni se khoi gi ngasai gi khoi sigi ojana su mamang na takpi gi ba khoi gi lamdam siga iroina na khoi gi loina ga lak pa na tabani na khoi blues jazz na tari ba pot myam se khoina hek ta ba madam da iman da man na bagum adum thok pagum taw ba aduna ngasai gi mamang da khoi blues se kari no ha ba example am pibi gre khoi jazz na ha ko madam si da di jazz se kamai taw ge ha se example ba sam ta pibi yam nungai je ado masi jazz asi akhoi di to adana akhoi laira dana prithvi gi khwai dagi hen academy of musician sing na khong ba ayam jazz khong if you are playing blues you are in high school and if you are playing jazz you are in university hainari ne haidi am complex ba academically am rich oi ba am na sound oi ba kanguna khong ba hai tare ko adu aina mateng kha khong 251 na haidi jazz ki yamna basic oi ba standard jazz ki concept ama khak lei adu dai mati ama bar amani kitang haidi khonge haidi adum style sidana akhona jazz hai hek ta bada dum sigi music form je hana dum tabiramni ko sumaina hai adu si jazz ki jazz is makal ai nga sai jabda jazz funk oiba adegi kitang progressive oiba jazz adegi kitang metal gi heavy metal da akhoni metal haibam leidana rock music da ya metal ga hai form sigi siga combine to ba haidi player sigi foundation je kai degi magi grassroots kai de hore ino kai yang adu dei da mana jazz ki study to ro magi academic kano siga ani punjal la kanda mana so somewhere adum group of people na du khong akanda adu ni ga hai doine aduna ngasai gi jazz di ayam bana academic oiba musician sing sina ayam khong jazz aduna saida koina ngasigi atem matam sida di si loin bak si define to boya da bani na example macha se macha bagi yam thagat phunduk chari makha ta udain lak chani se khoi gi sum yeng jaba matam da tongan tongan ba art form yam am lairi khoi gi lai yak ba hairo film hairo theater hairo ada masina khoi gi tongan ba khoi society sida impact pi dom matung da khoi society gi reform tor pagi khoi wari ba yam ma tari ado music ki oina karai fawo society sida impact pi bagi da music na society sida reform tor pa se karai fawo to ba ya ga ha su tang tang reform to ba si for example music se akoina ngasi tare ba twinkle twinkle little star ga tare si rhymes ana hai si it's also haidi music ki form amani da ko adu angang sing si without knowing the meaning of the twinkle twinkle little star rhyme du gi meaning sung khang drengai da angang du lyric tamning na ba han na hori si rhymes tu dagi hawe rhymes tu dagi lyric tamning ba si adu dei hawal la ine adu taraga di aikoina lamdam sibu nungsi bagi inot ama lyrics ama da tune ama hapaga lyrics ama da tune hapaga akhoi gi natraga malem sigi phajaba natraga lamdam sigi phajaba singche akoina sei sur ga mayek asi punjanara kanda akhodi grassroots level dagi tahallaga natraga akhoi gi leibak ningba han singi athobu singi punsi wari akoina sei gi through the lira kanda society da mongonda maribak nungsiba manba inot ama hapangamba pibangamba information mayam history mayam libangami for example akoina ngasagi moirang kangleirol gi moirang praba khongjom praba tar kanda akoina wari dawa phangi da radio da kai da khwen tar kanda so this is how music can change and music reforms our society adumai tawraga di akoina policy program na sema di am phagadaba mayam su yauri ne adi akoina tahanning ba khanganing ba mayam music through the spirit tawraga di am su thudoine isai ga oina ga taradi prakhamaya si isai mayek si oina ga isai susida hapchallaga phongadi ba isai paikha ga se yam lai lai na pass tawdu ja yam akhoi gi wakhal da su khoi yam pleasing oi ba pleasing oina akhoi na pamjana ta ba nu tension leita bida adugumba keno singni aduga loina loina na music na lawri ba role sing music na lawri ba khoi gi society ma da music na lawri ba role sing yam chawna le have se takpi de loisan jarak pasida akhoi
ꯈꯟꯅꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪꯗꯨ ꯅꯤꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯄꯤꯁ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯒ Okay. ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯁꯟꯗꯣꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯨꯁ ꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯞ ꯔꯣꯛ ꯋꯥꯔꯦꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ गिवन हाइदी म्यूजिक अमदा अदु आइना इंसर्ट तौब दुम यादोइने इंसर्ट तौब हाइबदि लाइक आइना इंडियन म्यूजिक मानबा नत्रगा आइना साउंड अमा खक्ता आइना ngसाइगी ब्लूज दा जैज दा यावरा इबा स्टाइल दो अदु दुम अखोइना हाइदी खोंजन मिनबा हाइगदा अदा से साउंड ऑफ तबला हाइदी तबला ना इंडियन इंस्ट्रूमेंट अमा ले अदुगी खंगमयाम खंगबिरि अदुगी मथक्ता अखोइना गिटार से हाइदी खोंजला कांदा इंडियन ओइना तारे होजे खोंगे है ngसाइगी अखोइना जैज की इंडियन के ब्लूज के साइडदी लोइमक मानना खोंबा हाइदी सेम गिवन रिदम अमदा आइगी एलिमेंट सिंग आइना हापा यादन सो अदुदी मागी तोंगानो ब्यूटी मसु थोराइने अदुगा मसिमंगनसु अखोइगी हौजिकी अखोइगी इंडियन म्यूजिक और कनो अखोइगी मणिपुरी म्यूजिक अदु हायरमबगी महत हौजिकसे वर्ल्ड म्यूजिक हाइबगे कल्चर अमा लाइसे मसिमंगनसु एग्जांपल ओइने याम चाउन उटपिरि याम नुंगाइजे ngasi अखोइ चिलो मतम क्या काइथोपि नो जाहेमना लेंथोपिरक्तना सिगुम्बा स्टूडियो स्पीक ता एग्जांपल म्यामगा लोइना अखोइना ताबदा काना वफम क्या थंबिरमबा हानिगा लेतना थागत फोंदोकचरी मसीनी ngasi gi akhoi studio speak ki thoram asi kam do bibege soidna ki tak pidau ngasi gi damak tadi yingbi ro khwai khibik tagi kaina na ba thangni jari pina birasai